Péritu sira alerta katak sehingga dezafiu bot para jornalismo e Timor-Leste, no husu jornalista Timoroan atau kontinua hametin profesionalizmu. Péritu media internasional sira avalia katak jurnalismu e Timor-Leste no mundo toma kasoru hela dezafiu bot sira hanesan pressão política, problema ekonomia media no impacto media sosial. Antigo jornalista ABCID, Mark Bovling hateten, pressão política sai ameaça ida ba liberdade jornalista atu relata faktu nebe sira rasik hare ia terreno. Tuirnia, companhia media no negócio jornalístico sira mos agora enfrenta dificuldade economia atu continua opera ia tinangne. Mas que nune nia fiar katak Timor-Leste e oportunidade bot atu sai nação ho liberdade imprensa nebe dia kliu no media nebe forte. Nune husu jornalista Timoroan sira atu serviço ho coragem, curiosidade no criatividade atu bele produz reportagem nebe forte no atrativo ba comunidade. Journalists in Timor-Leste, and of course these are challenges for journalists everywhere, have to be aware of political pressure, the pressure on a journalist not to be able to report what they witness and see. Secondly, there are pressures of an economic type on businesses, journalism businesses, media companies to be able to just survive in the year 2026. And the third real challenge and struggle, I think, is social media, because social media, well, without being too frank about it, it can make us lazy. It's so easy to scroll past a story and get onto the next thing, the next TikTok, the next meme, and we don't really get a chance to think about subjects deeply, the issues that journalists really need to be able to examine every day for our audiences to be able to understand what is happening in this world. I think every day that we go out into the field and work as journalists, we have to take a bag with us. We have to take, in that bag, we need to take some courage, we need to take some curiosity, and we need to take our creativity. And armed with those three things, we're able to write the very best we can and inform our audiences in an exciting storytelling way. Ia parte seluk antigo ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, hateten katak media konvensional no imprimi sira dadang ne hahu lakon audensia, tambah desenvolvement media sosial sira. Tantangan jurnalisme saat ini adalah ekonomi media sedang memburuk di seluruh dunia. Banyak media cetak, televisi, radio kehilangan masyarakat, apakah yang membaca, apakah yang memirsa, dan seterusnya. Nah, fenomena ini makin berat karena kemudian tumbuhnya media sosial di mana-mana. Orang tidak lagi membutuhkan berita, mengomentari berita, tapi membuat berita sendiri. Setiap orang bisa berkomentar melalui media sosial dan seterusnya. Nah, kita tahu juga ada banyak kementerian, badan-badan pemerintah lebih suka bekerja sama dengan konten kreator, ya, dengan buzzer, dengan influencer, daripada berbicara dengan para wartawan. Dalam situasi yang tidak ada konflik seperti ini adalah profesionalisme media, dan media menemukan hal-hal yang tidak pernah dibuka ke masyarakat, ya. Tadi contoh misalnya bagaimana liputan mendalam mengenai sisa medis yang kemudian dibuang ke laut. Itu membutuhkan liputan media dan ketajaman teman-teman wartawan untuk menemukan topik-topik itu. Apa yang dialami oleh kelompok-kelompok vulnerable, misalnya kelompok minoritas seksual. Saya tidak tahu apakah ada LGBT dan seterusnya. Bagaimana dengan kelompok disabilitas, akses kepada badan-badan publik, apakah mereka punya akses, terutama mereka yang menggunakan kursi roda dan seterusnya. Dan di luar itu adalah investigasi yang diperlukan. Selain liputan mendalam dengan menggunakan data, investigasi diperlukan supaya tidak ada skandal yang dibuat oleh pejabat terkait dengan kepentingan-kepentingan publik. Observador sira afirma katak jornalista Timoroan persija continua serviço ho profesionalismo, independência no compromisso atu defende interesse povo no demokrasia ia país ne. Agustinho da Costa, Simão Ximenes, Jemen.